Мен 9 yaşımda kolxozda işledim. Zorlar bile bir retten muşalandım, azaplandım, tırıştım baribir. Balay Allah'a şükür yardım ettiği için vurmadı. Abiler kolxozlaşkan vakitte çıkıp gittiler alar dige koysa koya degen gibi. Mana şulay ettirip eni bilen eninin de balay pulları eleni tigeliye yırtta eni alıp bardı. Menin de şulay tırmışdan bardı geni bilen birge. Сугышның ашысын төшесен күргән, ачлык ялангачлыкны үз җилкәсендә күп татыган Маһикәмәл әби. Ишле гаиләдә тәрбияләнә, әтисе Хаҗигали төстә вафат булганда 12 көнлек булып кала ул. Сабырлыкка кичкенәдән әнисеннән өйрәнеп үсә. Ярый әле, гармунда уйнарга өйрәндем дип искә ала Маһикәмәл әби. Күңелем тулганда җырлап юана идем ди ул. Eni abiler oynay başlagaç nige etinin garmunu bulganında etinin garmunu bilen yürgenler direkte ona eni alıp birde alarga talyanka. Onlar minde şunda olar arasında olar nikeç bir epiteleriydi aşk için dizgin alayım da sındıklarının şur kışkırtıp koyaydım da şunu bilen minör şaları şulaylangen garmunçu min. Suğuş vakitinde suğuşun başı bilen traktör işledim. 9 yıl işledim, 5 yıl suğuş vakitinde işledim. Ondan kalıp da 4 yıl işledim. Hele suğuştan sonra yerler işledim bana yaradı. Ben bulutnikte buldum. Zıbada işledim. Ormanda gittim. Benim işlemegen işim kalmadı. Allah'a şükür. Allah dedi şu günge fatlı bana esenlik bergeniye. Çiksiz şükür Allah'a Teala Rabbim, çiksiz şükür. Büyük Vatan Soğuşı başlangaç traktorçılar kursunda оқый. Авылда ир-егет калмагач, кырыш атны Маһикәмәлгә ышанып тапшыра хуҗалык рәисе. Көнне төнгә ялгап җир сөрә, игенен дә чәчә, үзе үк тракторны да ремонтлый. Яратып эшләдем дип искә ала Маһикәмәл әби. Еллар үткәч техника белән кызыксынуы кимемәгән. Ул Рөстәм машинасын ремонтлаганда да гел сораштырып үз фикерен җиткергән. Бәләкәге техникаларны караганда әнигә килсәң аны алдау мөмкин түгел. Ул үзенең белгәннәрен әйтеп тә ибәрә, кирәк җирендә хәтле двигательне дә белә, двигательнең эчке торышын да белә, ничек эшләгәнен дә белә, ниндирәк тавыш белән эшләргә икәнен дә белә, алай түгелме, булай түгелме дип әле ул миңа да сораштыргалап тора. Шулай Алланың биргәненә шөкер, һәр көнне әнине күреп, эшкә киткәндә хәйр дугасын алып, саубулашып, дугаларын укып калу үзе бер зур байлык. Бик зур байлыклы без, һәрберебез дә әниебез булганга шатланабыз, Аллага шөкер. 40 yıl kirgen çok ukurga verdiler bir iş kızına. Mana Yakuşkin degen niye çoğuşa olma. Onu ilk atına okudu günde. Onda bilmeyiz kiraçin bağımı, su bağımı, ni forma, 4 kilo sasın bilebiz de, rolünü bilebiz, şunu bilip kattık da, şunu bile Suğuş başlandı da giderip oturttular da beni. Bana. Tige starşı traktorist yanına. Bir atını işledim de onun bilen. Onu aldılar suğuşka. Тыныч тормышта яшьли гомер юлдашын югалта Маһикәмәл апа. Балаларын бер ялгызы хәләл көчтә аякка бастыра. Бала югалту кайгысында кичерә, әмма рух көчлелеген, тормышка мәхәббәтен, кешеләргә изгелекле булуын югалтмый. Бүген Аллага шөкер, улы Рөстәм гаиләсе тәрбиясендә көн итә. Кызлары да гел әниләре янәшәсендә, әни хакын хаклап, олылап яшиләр. Маһикәмәл әбинең моңлы итеп җырлавы кызларына, баянда уйнавы улы Рөстәмгә күчкән. Туган ауылым сағымар бойларында шунда өткен өзінің балаша Üzün küç alırga gerek. Ağırlıkını jingmesen, ağırlıkka buysınsan, yukka çıgasın. Mana. Ol bilgeninde ıntıla, işlegeninde de işlise de girmeyi. Tırmışının bütün ağırlığın üzün jingip yaşasan gene yaşayalasın.
Маһикәмәл әби сырхаулап торса да бер кайчан үз авыруларынан зарланмас. Күңеле һәркемгә ачык, йөзе иман нурыннан балкар. 5 вакыт намазын калдырмый, кулында изге Коръән китабы булар. Хәрәкәтләнергә ярата. Сырхауларны җиңәмәле ди ул, җиңәр дә. Һәр кешегә гел изгелек теләгән ак әби бит ул. Дусы дивендер, туган